Muri Zimbabwe muri rudadiso nasira rimwe zuva ndinovimba tiri kukuwanai muri vatano kwese kwamuri kusanganisira nemi Mandlovu mwakadini vatinofara makadizvo muri Zimbabwe linjani vavigeli emakaya rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba tadiwa nashe kutama kusakanaka kwatiri kuita hongu nhau yatoda kukupai tiso tichangotaura chete nekuti kuna vamwe vanozoti munonyanya kutaurisa kana musiri kuda kuunzwa ngavarekedza ngozi hapanana mufananidzo mwa wamuri kuona kunze kwedu tichitaura asi chatiri kuita kakukupai update yenhau yengozi yekwamutoko kuti yapapi aliqiniso ke namhlanje kuzabe kukhuluma thina kuphela lavana ke abathibona bathakazelela kube bebona amaface ethu lawa mahle lingahleli vele lichannel lakho ngoba namhlanje kuzabe kukhuluma thina kuphela kodwa ke asizele update eMtoko ukusitshela ukuthi sokuhamba njani sokungaphi ngiyakwazi abaningi benu lizathakazelela uhlelo lwethu lwanamhlanje ndinovimba muri kutondera paya kati chikupai nhau yevakomana vekwamasawa vachisungwa nemapurisa chatingade kukuzivisa panhau iyoyo ndechekuti vakomana ava zvikunzi vachikavharirwa nhau yakaedza kutongwa asi vakanzi ngavagare mukati nekuti mhosva yavo yavari kupomerwa iri kuonekwa isiri ngori mhosva diki diki. Nthemba ke sicina ngohlelo sacina silitshengisa amajaha ethathwa ipolice awemuli yakomasawa ngakho ke lokho bekhona epolice bavalelwe abasesitokisini ngakho ke ipolice yathi yona akuyenzi ukuthi sibe sibakhulula ngenxa yokuthi icala abalenzayo angeke sithi licala elincinyane licala elikhulu ngakho ke ba right besesitokisini njengokutsho kwamapolisa ipapo kaMandlovu inhau ino netsa kunzwisisa nekuti chivanhu nechirungu zvinhu zvakasiyana zvakatosiyana apa pari kunzi mhepo ndiyo yakapisa dzimba muridzi wedzimba ari kuti aiwa kuna chinja inonzi mhepo ndiwo wakapisa dzimba dzangu nekuti vakandimaka havadi kundiona ndine zvimari zvangu asi vakundivengera mari yangu nyaizvozvo mapurisa anoti zvemhepo hatizvinzwisise izvo chatoziva ndichimi vanhu hakuna machiripiti akadaro ekuti kungaitike munana yekudzimba inonzi yangobvira asika kana vachitondera vachimboonawo mavhidhiyo edu matepa dzimba dzaingotsva kwamusami gogo waingobatika hembe yaakutobvira chivanhu ichi chinonetsa munopedzisira maakusungisana pasina chiripo iyo ngozi ka ndo mabasa ayo anenge ichitoda kuti zvese zviri kuitika izvozvo zvinge zvichiitika kusuka kube nzima ubona sizwisise ke isintu lomthetho nxa sikhanyele umthetho lesintu kusuka kungazwanani kungahambi ndawonye nxa sikhanyele imizi eyachayo eyachiswayo ekaB yachiswa ngumoya lithunzi kodwa yena uthi akulande njalo akakholwa yena ukuthi kulesintu esikhona akakholwa njalo ukuthi kungaba alomoya omuntu ofileyo uphenduke uzochisa indlu yakhe ngakho yena uthi ngamanga indlu zakhe zachiswa izihlobo zakhe zona lezo eziyizo asethethe wazibophisa
Kodwa ke njalo abepolice labo abavumelana la iB ngoba bona labo abakholwa ukuthi kungaba lesintu esinjalo. Kodwa ke nxa ijayele ukubona ama videos ethu liyakwazi ukuthi into ezinje ziyayenzakala. Sake salikhiphela ke izindlu ezazisitsha emsami, salikhiphela izindlu njalo kwakuthiwa zazisitsha eChiweshe. Sezizinengi izindawo lapho esakhipha khona indaba ezezindlu ezazisitsha. Ugogo wayesengabamba isigqoko sakhe sibe sesibhebha nje kuphela. So sisuka singazi ukuthi silandele kuphi, okuyikho ikuphi, isintu sikhona yini, kumbe amapolisa yini eyenza ukuthi bengakholwa ukuthi isintu sikhona. Now takuchikunzira latest.com apa tangoda kutanga takupai background information. Uye zveshe ndingadi kukuzisa ndechekuti patinoburitsa mavideos edu hatidi kukanganisa mafambiro anenge achita nyaya kune vanenge vachigadzisa nyaya dzacho. Ipo paipe pamunoona tichiburitsa vanamendi kuti ndini mandi ndini chi muri yacho ka social media anogona nguva kutozviona pamafoni kuti ndozviri kuitika. Saka dzimwe nyaya patinokupai tinenge takadzidelaya kuitira kuti a certain action inge ichiitika. Pane dzimwe nguva futi dzamunenge muchiti n'anga haisi kuzvikwanisa. Isusu tinenge tatoone latest information yen'anga iyo kuti iri kutadza here kana kuti iri kugona. Naizvozvo motiregerera nekuti dzimwe nguva dzamune muchidhibheta nyaya tinenge takutoziva kuti yapakati. Saka nhasi uno nekuda kwestage yatawa tauda kuti tichikuzivisai kuti nyaya yengozi yekwaMutoko yapapi. Sesizilekele latest echisayo ezibhebhayo ezintsha zangikhona ezisanda kuphekwa esanda kuphakululwa mayelana ngendaba yona le eMutoko. Kodwa ke lizasixolela kwesinye isikhathi sizwa abanye benu bekhuluma besithi kunje kodwa sifuna ukulazisa ukuthi kwesinye isikhathi nxa siletha lingabona sesiletha uhlelo kini sabe sesiqale sabona ukuthi sokulungela ukuthi sibe siluletha, sabe singafuni ukuthi sibe siphambanisa izinto ezabe zisenzakala ngoba iDrewmas media indawo zonke khona ngale CHIPINGE ikhona yonke indawo, wonke umuntu kadesi ule access to YouTube, ule access yokuthi ebone ama shows ethu awe Drewmas media. Ngakho ke sabe senza ukuthi sivimbele ezinye ingxaki ezingavuka ngaphambili. Naizvozvo patakapedzera kukupa video iro ren'anga yaibatsira pamusha vai vaiti vakabva Zimbabwe. Mhuri yekwaMasawa yanga yatoenda yakuCHIPINGE. Takasara touburitsa izvozvo zviri kuitika, asi ivo vatoenda kumba kwakataurwa nen'anga iyaiya kunzi ndokwana Mandi. Saka motiregerera ipapo patakaburitsa video iyi nhau yenge ichitofamba kuCHIPINGE. Liqiniso lizasixolela ke ngesikhathi sikhipha indaba eyabantu ababesithi bavele eZimbabwe. Imuli yakwaMasawa yayisikhokhelile isise CHIPINGE, bekhokhelwa ke inyanga liyana sake sayikhipha ikhuluma iyayenza umoya ithunzi lakhuluma likuye. Ngakho ke wabatshela ukuthi lihamba so kube nje ngesikhathi sikhonapho base bekhona le eCHIPINGE. Uye zveshe tingade kukuzisa ndechekuti 1 mhuri yekwaMasawa yakaenda ikatonopasvika pamba paMandi, vakagoudzwa kuti Mandi akabva ikoko achienda kwaMutare, ndokuzobva kwaMutare akugara iziti Marondera, ndokuzobva Marondera vaenda kuHarare, ndopaakazoya kwaMutoko. Vekumusha kwake vanga vakatomutarisira paChristmas kuti Mandi ari kuuya, Mandi haana kuzouya, ndipo paanga asangana naB. Kunzima njengokuzwa kwenu. Bafika abemuli yakwaMasawa eCHIPINGE, bafika emuzini lapho kwakuhlala khona uMandi, basebebuzisisa ke ukuthi kulomntwana yini waswelakalayo lapha. Bathi liqiniso uMandi sasimkhangelele ukuthi ebe ephenduka ngeChristmas, wahamba esithi Mutoko, wasuka esiya eMutare, wasuka wahamba wagcina ke esesemutoko. Kodwa ngesikhathi bemkhangelele ukuthi bephenduka ngekhisimusi, yiso isikhathi ayejabula lo B besemadwaleni behamba bethandana akumnandi kunjeyana. Munatibatisa zvakanaka kuti B akauraya munhu. Aiwa, tiri kutaura pane nhau semafambiro airi kuita. Naizvozvo vakasvika pamusha apa
vaina sabhuku ndokubva vanzi pane mari dzinotodikanwa kuti vange vachibhadhara. Mhepo yange yakabata ichitaura kuti aiwa ndasvika pai pamusha pangu. Pane zvakawanda zvakaitika tichakuunzirai vachitaura. Isusuwo vacho kana takwanisa, sezvo mhuri iyoyi ichiriko kuChipinge, muchatoona tichimhanya kuenda ikoko kana takwanisa. Asi kana tisina kukwanisa tichazongosangana navo chete Mutoko. Tingati ndomamira zvakaita pari zvino. Umoya itunzi lakhulu masivili sebefikile eChipinge lasilona hayi anyathaba ngoba sengisemuzini wami asengikithi ekhaya lakithi. Ngakho-ke zikhona imali ezakhulunywayo ukuthi kumele zihlawulwe ini akuchiyachiyene lisibambisise kahle. Asizange sathi uB wabulala. Siyakhuluma nje ukuthi indaba kathesi ingaphi kuhamba njani. Kodwa ke nxa singayenelisa lizasibona ke sesiseChipinge ngoba yikho lapho abalokhu besakhona. Siyolidingela ke iupdate yangikhona sizwe labo bekhuluma ukuthi kuhamba njani. Nxa singayehluleka ke asabe sikhuluma labo asikhona le eMutoko. Kutaura kuno kwatiri kuita zuva ranhasi mhuri kwaMasawa iri kwaMambo kuChipinge kuti vachitorana namambo vachienda vese kumhuri iyoyi vaone kuti vangarigadzirise sei dare racho. Asi kana zviri izvo zviri kuitika izvi, zvakureve chii? Zvakuunza mibvunzo yakati wandei kudarika mhinduro. Nekuti pari zvino tikuti vakomana kwaMasawa vari kumapurisa vakasungwa. Ukoko mhepo iri kutaura kuti pano ndo pamusha pangu, mhepo iri kutaura kuti ndakaurawa naB. Chasara apa kapa dzimweni nguva vaitongonanga futi kupolice straight kunotaura kuti B akauraya munhu vachitoopena yavo asi ndinoona sekuti pachiri tricky because mapfupa hasati aonekwa kunzi aya. Asi kana akasazoonekwa zvachose mapfupa aya, tomboti yatsipika, mhepo yatsipikwa, zvichazofamba sei? Ipapo ndinoona kunge pari tricky. Kusuka kube nzima asazi ke ukuthi izinto zakhona azihamba kanjani. Nxa sikhangele ke imuli kathesi nje bisize yakwaMasawa sikhuluma kunje iko chief bafuna ukuthi bethatha uchief behambe laye abemulini kaMandi bekhulume bezwisisani. Kodwa ke nxa sinanzelela umoya lo ithunzilele lokho liqhubeka lisithi labulawa nguB, okuyinto esiraiser ingxabangxoza asazi ukuthi kuyahamba njani. Mhlawumbe abemuli yakwaMasawa sebengayenelisa ukuthi bevule idocket bethi uB wabulala, uB ebotshwe. Kodwa ingxaki ukuthi akukabe le evidence ebambikayo ukuthi bethi sebebonile amathambo omuntu abakaboni. Asazi mhlawumbe njalo nxa sebona ukuthi sokunje umoya wangikhona uzancindezela ukuthi amathambo engatholakala. Kodwa amathambo engatholakala kube evidence egcweleyo, mhlawumbe uBila yabezabotshwa asazi. Inekuti ipapa pakapane naUmandlovu ndepekuti mhuri yakashaya mwana wayo yabvuma kuti hongu mwana wedu hatisikuona. Vanhu vaenda vachitaura kuti mwana wedu akaurawa. Mhepo ndo zvairi kutaura. Mhepo iyoyi isiri kubvumwa nemapurisa. Mhuri dzawirirana namambo vatoo mukati menhau iyoyi yekuti mwana akashayikwa uyu akaurawa, asi tombozikanwa kuti ari kupi. Saka mhuri yakwanisa kuwana closure. Asi dambudziko nderekuti B anosungwa here pasina kuonekwa mapfupa. Akaipa kunzima asazi hlanganini phela liku-Drewmas media ukuze libe kwazi ukuthi indaba yangikhona izahanjiswa kanjani. Ndona uye tangoda kuti tiuye kwamuri timboti turu mbichana muzive kuti zvakamira sei. Inhauka yemasenzi munoona tichimhanya Darweni, Gokwe, kupi mari yacho manje inonetsa. Izvozvo tingadai tiri kuChipinge, asi vakangoti torei 2 days vachiri kuChipinge. Tinovatera ikoko. Nyangwe vakakasikawo kudzoka
asi Drewmas Media tichatoenda kumafamilies iwayo tichikupaika tichiverifya tichikupai nhau kubva kuvanhu ivavo kuti munzwisise kuti zvinhu izvi zvakanyatsokumira sei. Kusukeke kwasokusebancane nje isikhwama kodwa bengahlala nje amalanga amabili amathathu bese CHIPINGE lizasibona sesikhona le CHIPINGE sesibalandelile. Kodwa ke nxa kungehlula sizahamba siyekhuluma lemuli zona lezo sabe siliphakulela njalo uhlelo sikhuluma labo sisizwa ukuthi kwahamba njani. Andrew Neshamba Athadiwa nashe lingakhohlwa ke ukusubscribe ku YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatsangale nezvimwe zvirongwa lisale.